Abakunzi ba Bora TV twongeye kubaramutsa turabashuhuje aho muherereye mu bihugu bitandukanye by'isi yose. Uko bisanzwe rero uyu munsi noneho tubafitiye inkuru idasanzwe, inkuru mpamo. Abantu birirwa bavuga ngo ni ugutwika, abantu birirwa bavuga ngo ntibibaho, ibintu ntibikora. Noneho twigere neza kuri tere aho turi hano i Buganda, twasuye umuganga witwa Gwanguwa Odo akaba yakoze ibitangaza hano mu Buganda, aho uyu mujura mureba yari yagiye mu ifamu yiba inka y'inyana nk'uko muyiruzi, hanyuma nyir'ukwibwa inka agana uyu muganga witwa Gwanguwa Odo rero ikintu yakoze n'iki, yohereje inzuki ziragenda zimusanga aho yarari, zimukurayo ndetse naho ino nka yariri. Nk'uko rero munabibona kuri screen zanyu, na polisi y'u Buganda nayo yaje yemeza no makuru ko uyu muganga akora, ndetse ku mugaragaro bakomeza ndetse babwira n'abaturage ko ibi bintu rwose bikora atari ugutubura. Nk'uko rero mubizi hano kuri Bora TV turasesengura tukamenya buri kimwe, tukamenya uyu muntu ni muntu ki. Uyu muganga rero ni umuganga w'akataraboneka witwa Gwanguwa Odo, akorera i Buganda, akorera muri Congo. Uyu muganga rero akaba nk'uko nawe twabanje kureba nyir'ukwibwa inka nawe atubwira n'abaturage batubwira uko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo umuntu yibwa inka, uyu musaza mureba amaze kwibwa inka agana uyu muganga aramubwira ati rero inka yawe ndayiruza hiri aho bayishyize, ndetse n'uwayibye ndamuruzi, ngiye kuyigarura ku mugaragaro abantu bose babibona. Iki nta kindi yakoze rero, yohereje inzuki ziragenda zimusanga mu nzu aho yarari, niyo nkaho yari yayihishe. Inzuki ziramutamaza zimuzana ku mugaragaro. Nk'uko rero abaturage bakomeza bavuga ko uyu muganga koko bajyaga babibona kuri social media, bakabibona kuri za TikTok, bakabibona ku ma YouTube channel, ariko ntibemere ko ibintu bikora. Ubu rero uyu munsi nibwo bemeye ko ibintu bikora, aho na polisi yaje ndetse ihita ifata uwo mujura itimukomezanya kuri station ya polisi. Bora TV rero mukomeze mudukurikire.